Tiup aras dahan jilua mebaji raya. Jila naik tabilung sadungan urang di dalam donya. Jitebit pucuk ka di dalam bak alamat budak Tuhan karunya. Jampang un kaya lukang batang ke alamat mate umat lam donya. Batik tiap jut un ka nama surat nya nama umat yang dalam donya. Bapep lu ura duro on kaya katro bawa te kamate fana. Karhun kaya atu si mawat nekalan surat musonan di kehadapan urang ladua. Di urang sakit tu mata manyang buat tu tadang musonan gata. Mawat disuot menyaku ulun yang jatuh nyawang lam tubuh kata. Ulung yang pecere anak denganang walau tak sayang paksa lun hilang. Anak tu ulan peyatim suruhan karim Tuhan yang esa. Rakan sahabat yang tata gasih uranya abe sahabat setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.